Arnam langpi KCS atumta Hawar amaya tumpen World Environment Day arani Katalondun. Nipai povo siga chiklo ningkan suri hinira inkoy raketom Arnam langpi KCS Hawar amaya tumpen patir piponsi World Environment Day arani pachitondun si thengpi arong ke epon. Bangso atheng PKA ajay mekalong diopani bid officer Rajesh Lake Thepen Jalin Ponsi Arnam lang PKCS Hawar amay asay hem along thengpi arong ke epon. Lason si thengpi arong ke ajay mekalong kachitong dun atum lake Samson Ingti President Arnam lang PKCS Hawar amay Joyram Teron General Secretary Humson Hanse Thare Rajesh Teron Jiwon Be Bidesar Nilson Teron KSA Arnam lang PRO Babuson Rong P Rong Asar Jiten Be Atumta Chitong Dunsi Mesen Pen Theng PKA Ajay Mek Pachunpon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. World Environment Day ni nilitum deopani forest office pen program ke enpon adim lake bornirja Arnam lang pi jutang klamalam. Kasi pini nilitum dak Arnam lang pi hawar me pu acun bang pendanglok members kedoan lapen ang parta dak bornirja rong asar lapen ang parta KSA atum celang pet pensi pini nilitum labangso thing BKA program nilitum enpon lo labangso program long kacetong kedoan pansami nihin bandak keru pilo lasi nili ese biri besar hoipen nili kaning kang tung lah lo je thing perong ke lake il tu makenang sot athe piniar ni lake pirthe dang same thing perong ke je phansi il tum phan arni pithik pitang lo lasi pini Karbi Anglong dang sidame il tum labang sorni panong pen aman ki pidun pen thing perong ke pon ji pithik ni bada chuningri la pen thing perong ilu patil tu mesen ji pusini mathapon athe pima labang so thing perong pen il tum apir thelong kereng senga pirthe ke paman ponji la kabang phutina kotelong sar pudo la selabang so teng pen si pini nitum labang so program tum teng pon tamde pini na tum thang pirong ke pon rong kam si na tum e pon long lo sar nilitum kado we rong prokep ana ting pirong tum e pon lo la pen bikhe ko nilitum dak species bangke bokul pen orjuno thing pisin tum e pon lo pini nangle hin pen labang so Karbi Anglong ra do an pen pilo nangle to hin pen mises ki piang tum nilihin pen pini Karbi Anglong ra do an pan pachuningri pen pachiningang tung la hello thing piyong sa bete ili tu labang so pure heavy koji asin thing pirong ke la kadang sot pusin nilihin pen pudami Puthot ke ongdung hearing drugs kinepon. Pinini phai phovo sikachiklo porpathar police station ke parlo porphai hinia pormalom joy pen bierta longsi SDPO bokajan jondas ahin pen jalin ponsi kachirabdun SI UB dipen borwa OC porpathar PS staff lapen C20 CRPF camp apokachana tumpen special naka checking kepedo bonbom ahut lakha hini number forest adolong along ihum AS03T2397 itagar akara longpen home 89 sabun aboxar lopen 1 kg 104 grams heroin drugs kinepon long kachingnang check abang phu amen lake Paresh Malik Arta 49 Asar Bura men Karlitang Mahindra Malik Arong Kachalukhua Police Station Nagaon Sabar District Nagaon Pusi Pangthekpon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Arahon Microfinance Alone Penajok Koilamati Inglong Kedo Araratum Matha Kisum Lakha Inkoy Rapo Nilip MAC Contingency Keparlo Koilamati Atwar Krongthom Kachetok Adim Pen Kahilo Kilometer Inkoy Rapo Bak Sose Kahilo Lokhon Hanse Arong Lapen Lokhiram Arong Kadukawe Bang Plikeb Rapo Sose Ahem Tunatum Mate Sarpi Maratum Kedamtang Aningkan Pen Microfinance Arahon Along Kireng iji awar sayapan arahon along loan to endun rin tilo.
Pinpur Pondeta Henune, Ate Kedamtang and Inkan Pensetami, Kaike Ahmad, Assam Chief Minister Himonto Biswa Sharma Lapen, Karbi Anglong, CEM Dr. Tuliram Ronghang Atum, Kaike Ahmad, Rat Amay Pi Along, Kaning Jekong, Arahon Microfinance Alun, Kachu Endun, Asar Pimar Atumapan, Ake Joypen, Akirap Avarsai Hey Hui, Piponpo, Pusi, Mai Along Tan Pachinipon. Tebon sita pini arni anta lapukoy lamati inglong aradatum arahon alona long kacho endun vek asar pimar atum non abangke kamata kisung thu nang. Ate kedamtang arni ni pai hini arni dibojit borawapu arahon anat tangka ng kirungwer abangpu kedamtang aporahud apatay tin kevang ahuta tangnat alam tan tekang kesi lapen lason lote lapupo pu warning hey huita than tekang ke pinpensi men pini amat nanglitum kacho endun arahon along atangka do anta nang pidunon lapen pini ang bong tangka chiridamra kedoan apreng apot nang pachok dun tu pusi sarpimar atumapan thanlo jongsi laso adak ang bong nang pachok dun de putangte law and order aron atengpen cash mate affair nang pidat pupusi ther tekanglo Lapuson alam sarpi maratum karjulong pen kaphere tu do thek the kamatha kisung tu anpinlo. Lasi lapu arahon along tangka kachu endunvek asarpi mar atum kedamtang aningkan angbong anta tangka kirung atum jongsi kevanglo putangte kedo anpen sitami nanglo dun tu pupo tangka sitami lodun bomlo lapen alang tumpen nangkipi a receive hey hui sitami do pusi inut pen chethan pon rintilo. Lasi non abangke lapu koilamati lokhon hanse arong lapen lokhiram arong asar pimar atum arahon along loan kachu endun vek asar pimar atum kachuning ripon ke nili tumapan Dr. Tuliram Ronghang lapen bokajan angkang MLA Dr. Numal Momin atum lapen local MAC Povitra Rongpi atumapan chuning ripon ke nili tumapan sitami labangso microfinance arahon alon pen nang kapejok dunvek chiapan si chuning ripon bang phokep rahini sose asar pimar labangso alon along apreng dorin tilo lapen apoisa sitami arahon tangka collection atum jongsi kewang lote do anta chok pupo atangka abang lodun po non abangke kopi ko son penlone atangka kacho endun vekke 25,000 vet setami non abangke interest nangke bathu lit thu pikhang janglo non ke 41,000 pen abat saide si arahona tumalong apreng ke do saide lo pusi chethan pon kedamtang aningkan kipidun bom atangka apot ke konji kalisi akele interest si kilit thu pikhang jang pusi chethan pon ning ke the pon ateng CEM apan tuning ripon tu ethotlo puta chethan pon news text report Karbi Anglong news channel da sok si putek kes na pide jipu ya lan ke kes do kokpo nali tum kela tuning pasta rigani hombarani ke nali tum kadu kavita la preng du tum an 40,000 45 la an le du stami nali tum la 5 apne arni ke pasta rigani ke nali tum nang lo dun veng nai kali pulote nali tum di kes popo busi le tum hana pu ke nili tum kidu gara da bosi le tum ke la ana tangka ke kunate skilo hima pajan le yo si sa ram rong hang tali tum hanang radu na sonte busi li tum hin pen mohila hoy sitame chuning ridun lo na tumbang kes nang file jipu lam na tum ka pheri da gedu Fered lo anke la sili tumbang ta chihang le hijo sil pini ke ko sonja lo mai tum ke kesta ke popo aposi media hang de na buta chikhan lo he si sar telegram hang phale li tum sami chuning rite asaba nang radun ta hai nang radun jimende sili tum mohila pen sami chuning ridun lo ni theben si kening gelo ni theben si li tum chuning ridun lo tenon ke la non kela sor hona puthak na tumbang ke cepa clear putong pudun jima manante nang ravek tu putong na tempudun po le nang ravek nang pu ya lo le tum tu bom lo setami than thi der ja lo tu bom hada pang than hada lo than pi der lo na 2000 itu tum sami do lo amasi non bank ya ko nang bat u ja le he paisa bank ki 2000 itu tum ta 40 50 an nona tum kana tum ka envek aluna mone posa kon na engko ra phoba na tum nona phan nona mar interest na nge bat puke kon ai na nge bat la nili tum ke
মানে 41,000 50,000 পছন্দ ইন্টারেস্ট বাং বাজারে লোকে দি bát bom yalu cái than thế đẹp là yalu ti hadak nai to ke tu tang posa na than the der lo than thế đẹp na bang so putha ka than the der ke hala mopen ke posana thakala rodali আৰু ইয়াত বহুতো মহিলা আছে মানে 54 জন কাষ্টমাৰ আছে আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সকলে পইচা মানে 2009 লোৱা আৰু এতিয়া 4 বছৰ হৈ গৈছে আৰু লোনবিলাক মানে দিয়াৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকৰ হয়তো কাৰোবাৰ ফেমিলি প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ মেডিকেল প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ মেডিকেল ইছ্যু আছে কোনোবাই কৰবাত কিবা এটা শুনিছে চৰকাৰৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰ কাৰণে দিয়া নাই পইচাখিনি আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰ টোটেল মানে বহুত পাৰ হৈ গৈছে 18 মন্থৰ কাৰণে আছিলে মাত্ৰ আৰু এটা টোটেল তেওঁলোকৰ 4 ইয়াৰ্স পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে যিটো লোন ইএমআই লৈছিলে তো 16 কোটি দিব লাগিছিল তেতিয়া কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ এতিয়া মানে টোটেল গোটেই যিটো টেনিয়ৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু 3-4 বছৰ এক্সট্ৰা হৈ গ'ল টোটেল এতিয়া 40,000 প্লাছ হৈ গৈছে এমাউণ্টটো 40,000 প্লাছ হৈ গ'ল এতিয়াতো আপুনি তো 40,000 প্লাছ হৈ গ'ল তো আপুনি তাত পৰা লোন দিয়াটো কিমান হে 25,000 আৰু তেতিয়া মানে 18 মান্থৰ কাৰণে 2,500 ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে 29,566 মানে একাউণ্ট মানে আপোনাৰ লোন এমাউণ্ট আছিলে আৰু এতিয়া আপোনাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মানে 10,000 20,000 তেনেকুৱা প্লাছ হৈ গ'ল কোনোবাই পইচা দিছে কোনোবাই দিয়া নাই কোনোবাই 500 দিছে কোনোবাই 1,000 দিছে কোনোবাই 700 দিছে আৰু সেইটো কাৰণে কাৰোবাৰ এমাউণ্টটো অলপ বেছি আছে কাৰোবাৰ ইমান কম আছে এতিয়া কালেকশ্যন অহাটো সদায় আপুনি হৈছে নে বেলেগ হৈছে আহি আছোঁ কিন্তু মোৰ লগত কেতিয়াবা BHI ব্ৰাঞ্চৰ হেড ছাৰ আহে আৰু কেতিয়াবা মোৰ লগৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহে মানে কি হয় একেলগে আমি ইয়াত কালেকশ্যন কৰোঁ আৰু এতিয়া আপুনি 2 তাৰিখ অহা যে আপুনি এইটো মহিলাকেইটা আপুনি কোৱাটো মানে লোনটো ক্লিয়াৰ দি দিবি নহ'লে কেছ ফাইল হ'ব এনেকুৱা কৈছেতো এইটো আপুনি সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে সেইটো মই সঁচাই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত এটা প্ৰুফ আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা আপোনাৰ চাব পাৰে যিসকল মহিলাই পইচা দিয়া নাছিলে বা দিছে নিদিয়া কোনো চোৱা নাই এতিয়া কোৰ্টৰ পৰা লোক আদালত বহি আছে এবাৰ 13 মে'টো আগত কেছ হ'ল আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি আমাক কোৰ্টত গৈ আমাক যিবিলাক বিশ্বাস কৰা নাছিলে কোৰ্টত গৈছে তাত সোধ কৰিছে তাত কেছ চলিছে তাত কেছ মানে তাত জাজ থাকে জাজৰ লগত কথা পতা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিছে ঘৰলৈ আহি আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে যে ছাৰ আমি লোনখিনি ঘূৰাই দিম আমাক কণ্টেক্ট কৰি লোনখিনি ঘূৰাই দিছে আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ বাইদেউবিলাকৰ কাৰণে কেছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি যাতে সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাকৰ মানে জামিলাত নোসোমাওক তেওঁলোকে মানে আগতেই ৰিলিজ মানে তেওঁলোকে পইচাখিনি যিখিনি দিবলৈ আছে কমকৈ হ'লেও বা যেনেকৈ হ'লেও 1 কেজি 2 কেজি যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোক মুক্ত হওক এতিয়াতো এইটো কথাটো কি ক'ম মানে এইটো কেছ ফাইল কৰাটো কেছটো আপোনালোকে যদি পইচাখিনি ক্ল'জ নকৰে তেতিয়াতো হৈ যাব এতিয়া কাৰণ চলি আছে এতিয়া এবাৰ 13 তাৰিখে হৈ গ'ল যোৱা মাহত এইটো মাহত এতিয়া আকৌ হ'ব ডেটটো দিয়া নাই এতিয়াতো মানে আগত Alon a panchot mapusi during sub-center along Radatum Chini dun de pinpen Dr. Kajui Ajong during a Radatum Manghu Prongason Sido. Pinivosik ni pai trok Surihinira inkoi raketom arni Lakha inkoi da trok dua barguri constituency angkang during sub-center along Dr. Radatum apan parju je pinpen Kajui Ajong during a Radatum Kamanghu Prong Asonsi do. Laso sub-center ke government atumsi nang kipi iglo. Lapen aprang-prang a doktor atumke mesenlo. Sitame non labangso a doktor abangke. Rada tumapan tan tepin pensi ka chong hujoilo. Lasi diring arada tumke non ke mang huprong asonsi mandetlo. Athema non ke barla apornang lelo kisoki un ita do opo. Lasi nilitum kiduk arada pot jongsi sodet pulote akahelo ke chipon tekte. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Sarjarong Par Lapen Local MAC Mate EM Richard Chokbi Apansi Tuning Report. Nonamat Prabjin Pen Ladak Diring Arlo along Kedo Sub-Center along Dr. Apan nang kito ik serak nang po ate Diring Arada Tumpen Tuning Report Prabjin Pen Doctor nang toy paprap serak asonte pusi Havar Arada Tum Tuning Reparpik Lasi Jatsemet Pet ke EM Richard Tokpi Apan Tuning Repadikrimlo Diring Arada Tum ka Tuning Reparpiklo pusi Prangke Atingno nang Chethandun News Text Report, Karbi Anglong News Channel. 2, 3. Kardom, pini wusega ciklo ni pai trok, pini dang ni tum diring do andar doar baguri constituency ke parlo diring a puling angkang, mada dak diring havar aparman pini keceng si. Herang kia bitung alang litum hantame akeru pilo alang litum dang litum kacop hapo na ting penang home report. Da sejak semet pini Karbi Anglong arat han nilitum
Karbi Anglong ar lo kecari tum hani tum kapacini kang tumbang ke lahan lo je kacuni ri kang tumbang ke lahan lo pini dang ni tum diring angkang along Karbi Anglong pen angkang hona jok sorkar pen angkang hon jok labang so sub center mate si kecilang awar saya ahem nang kim lo nang kim pen penang ana ningkan lason si damlu kami pening abang lason nonin tum asap so kasik sa abang lan lo non napor dak nili tum long ki dunang ji doktor mate si kilang ahem pu alang li kopi pen kuson pen ne aning ki olo ne mante kuson ne dak nili tum along pen kat jui lo las labang so ki kat jui ajok non nili tum rada tum kisung abang lan lo athenon barla por kisu la pen break jam awur kisu lason do las labang so kisu nili tum tong sikot pen tum kunani akhilo hospital mate akhilo ni tungi jipon ji phana warsai ve lasi jase mera dak dowai mu mate bj hong seleni ebong lason ke enji phan dak a hubida do la so hubida pen joy ke joy wan phan pini ni tum bang ke kasik sagla lo lasi prabjin pen ni tum ladak Karbi Anglong kachari bom non KCC autonomous council abitung atum phan la pen ampar tame em mate las kopilo medical em ake hai surjorong pharphans tame alang li phan tame chuning ri lo prabjin pen non ke dam tanga doctor matle pachi wangji la pen